Nalor usenyang ubenhai hakikam kathok katar bakapule dangle ya kabaka balang persebidirian kalale hangne harilum kasi jantia. Hagane ke video menta pat ngakwa ban wanra saya usenyang jongga balang katholeng hakabalale shibon hakakam hakapule hakathok katar hangne harilum kasi jantia. Parlok hagane ke video pimdai ban sengo perniam sengap yaka ngani thu ye jing shisha. Haga jing shisha kadai kabalang Presbyterian lengbau Thomas Jones kabala ai ningkong ya uta usok ningkong kapule putih yang ki kasi. Henry hagani ke video ka menta pat ngan wanra ya usenyang ubenhai kathok katar balano senyang da kabalang Katolik cekarilum kasi jantia haka bakalale shibun ki kam na kabanda kathok katar kapule dangle hagne harilum kasi jantia. Kendiat haba pai shaga jingwan ki missionary jonga balang Katolik. Haga jing shisha de ki missionary jonga balang Katolik ki bala poi ban yu kejat ningkong hangne hanot is. Henry ke shimpor pat yaki banwan shapo karilum kasi jantia. Namar kat kum ga jing tho na du kasnam khat rius pa alpun riu. Laong bagi padal na po karipo juga kilawan ban yu kejat apo asam haga jing tmu ban let tibat. Daga bayat lentiru nagawa Brahmaputra daga chat. Henry kala shimpor par hadu usnam khat pras pa khandai pau bakine ki missionary jonga balang Katolik kinwan poi hangne harilum kasi jantia. Kilawan poi harilum kasi jantia haga arpsan trik rempang haga snam khat pras pa khandai pau bat kila sa yeng pat apo Villa of Good Home. Bat haba kila poi hangne rilum kasi jantia kila sedang bantresi tom yika kam mission kamtam haka kam kathok katar kapule dangle. Kine ki missionary kila sedang yika jaka mission syaka wei pat ki jaka ki belong harilum kasi jantia. Hasyela bat like kensau kila pli yika jaka mission hapo upadal bi abile bat upadal ai betan. Dai hangne bala pli yika ying shon kot baningkong. Bala penmi artat yika kot kubor unong yalam Katolik. Bat ke kot kubor ying Kristan. Nang ta haus nam kat pras pa khandai puar kelas dang ye ke mission hareliang. Hasyela pat agas nam kat pras pa khandai pulai. Bat agas nam kat pras pa khandai pu nyola sedang ye ke mission asora da upadal boyhem bat bot tertel seki wei pat ki benta. Kat hadu kesnam kat khandai spa shipau ka balang Katolik kelala ban pli kat artili ki school primary. Haga senam kat kandai spa anyau la pli ki school tray bat hikai na kabada ki mystery su duty press bat ki wei. Haga senam kat kandai spa pra la sedang ki school Saint Anthony's bat haga senam kat kandai spa kandai la sedang ki school Loreto. Haga senam kat kandai spa shipau ki sister jonga jingislop ka Divine Savior ki la pli ki school Kentai. Bat haga senam kat kendai spak hatway pat kila sedang ru ya ke school seri culture hapo umlingka. Kenang bapintip bat sengotu syai kat notali ki school lani ki jaka ai jingikai bakabalang Katolik kelas seng harilum kasi jantia nadu bakatai ke senam kalawan hangni harilum kasi. Nadu usnam kat praspa kendai pau hadu usnam ar hajar kabalang Katolik kelale shibun ki kam hakathok katar. Kelas sengi ki college, ki school, ki jaka al jinghikai, ki convent, bat ki wei pat hangne harilum kasi jantia. Kenang bangin sengotu bat bantip binya. Tongin nyepet kindiat kat bala ban lum jingtem, ya ki school, ki college, bat ki wei pat ki tenat lan ki snat al jinghikai, ya kabaka balang Katolik kelas seng hangne harilum kasi jantia, nadu kesnam kat praspa kandai pau, hadu kesnam ar hajar syapot. Ya kene pila ban shupulehi hagabangan bu hangne daga jingtho pet hi ya kesnam kabalasang bat ka kerteng jingki college bat ki school.
Lor ki college bat ki school ki bapher baka balang Katolik kelas seng. Kala bu ru ye ki jaka ajing hikai niam ne ban long riu niam hapo Shillong. Pej mentah kene video ki bakum kino kita ki kerteng jong ki jaka ajing hikai niam. Pej hi hang ne da ka bapule bat ye ka senam ka balas seng nang ba pintem. Te parlok kine kilong tang ki jinglom jingtip na du khat pras pa khandai pau hadu usnam hajar laj no na ka hajar iwai hadu hajar arpo sau menta ya ka baka balang Katolik kadang le shibun ki ka mission ha ka bayadai haurilum kasi jantia kumbangala ong shekhamat kelat ye jing sngo perniam ku ki parlok ngamaru weu belai ku bangi shekri ude belai ba ye ka ju jing em ku belai shibun.